米多伦的罗米阿米阿祈祷每一天，鲁鲁恩古苏阿人努嘎瓦斯，当要遵行上主的命令。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚的苏阿人努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以利莫奥杜萨布罗恩能阿兹方巴鲁古沙法阿杜谢尔苏阿的萨，鲁鲁恩努塔邦古纳努苏阿领拉阿尼尼阿巴哈比囊，u finaulan tu aku kamu, utlat lutluan namu ku sifana aku amin, saan ku tabang, saan。生命记第26章第18节说：今天上主也照他的应许，承认你们做他自己的子民，命令你们遵行他一切的诫命。萨利卡卡奥，kita o finaulan no kawas, lengan cecai aca atlemak ko sasa icelan ita. Hakelungan ko napalucuan ningda a mitlemak to maamaan. Ura saka, o paranaan no kalutlemak ita ko fang caray at sutlal. Luluan ita amilahci, ta caay pirias to lalan no kawas kita。我们身为上帝的子民，只要努力做一件事，就是在凡事上遵行上帝的心意。因此，圣经是我们各样行为的准则。我们只有遵行和实践，才不至于远离信仰的道路。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥。u likat no lalan no urip aku ku suar no miso. Sarujutan aku ku falujo a mitlutlu. Tu sakat caau ka rarau ku rakat aku itini ihkar. Ta tanagtag ku awas a tala ayaw a mituur itiswanan. 主啊，你的话语是我人生道路上的光。我要全心遵行你的命令，使我不至于迷失，坚定步伐跟随你。Pakai ni i tahramaan nay a ngangan no tabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。